Gospel tagasngi kalaong ladau nu kwa ban bu dinga tun len yelati un ba ila gading pana badun bu dinga pi ti nabau ta wa kwa ban pen em ila gading em un tu no ya ka ndrei uta badu no ila gading em naga bantai changa badam ta gospel un pen em ya ka te shisha menta sedang no ke jing du no ya ke ba phi le tan dalati marway henry nang ni shakman phian consult phian duai phian pan hukum no le ya ke ba phi le kum ki kon kristan kade kata kamram chingi bah ga jim ga ji ya ti chingi ngim ya marway ni don yu play ubah ya lang rekat bagi ulong ni kata ha gospel ha kitab jong Isaiah na tulupa kal nong basau peu de khot ka ba hai kal nong basau buai ka de khot ka ba shi peu ban khat lai te kum ta wat ti bang adon rekat bat phi wat khau e bang along play jong phi ngan kan pha mi phi ngan shan bor mi phi bangan penjob ye pi daga kti kamon jonga na ba manga utrai ugle ju pi ngapat ye pi daga kti kamon de manga bong ye pi wat tingi nga saya ra ye pi te uble menta gasngi ye pi kana persyam ba dengi baro ubah dengi na kti kamon jongi badu ya lang rekat bengi nginom ti nginom sir ngila berikandu shibun kijing ndrei gitu kicing kilong kicing perang shu ingi bangin long ki balap ki basania hau play kade kicing pertubut yau kenra bi cingi ubaba ingadik na bolong mencagasngi jaruba bu jenga un len ledi un ba ingadik pana un bu jenga omde bershuba jubor kumaba usimon kerini pi Simon Gerni telah penbori ban ba ke di penaju Yesu. Henry kan bau nang ya syakmat. Habau yu i ya ka kom sya sitom jong Yesu. Haba i ba kum no Yesu. Haba ki sempat yu leniar kriat niat pe da jing dom kita ki sempat yu ki ba kencat yu. Upe da jing kita kemensim bas ngungu wiki penban de nagalian jong Simon Rini la ihun la iap pie ya kerkom sya stom jong Yesu berkom juru nong tu ula ihun ya kejing sya stom jong Yesu kajajik sya stom kepada kejing iye nagabenta kejing ha juki wei Francis de Sales won't know what is love. Love is to desire the good of the other. Kajing iye kemud berkuai kajing baju kiwei. Kamle lengan jenjar manga. De radap ide kilong kebe kilong pa. Namar pi iye iwe pan. Pi kuai kajing baju ulong jo pi jo galok jo pi. Pi de berkuai kata. Pi de beryaj palat put. Ha kaban nombor sosi itu bayi. Teu Yesus lale tek kata. Dia ngejau ala pipe itu ke film The Passion of the Christ. Dia yang tu kumno Simon Kerini. Apa sedang les penbori berlak ulong buat penbitkit yang ngam don bat une unong lekam sniu yo Yesus. Henry dalam pos Kalvari ula bat sebab ke di penaju Yesu syat kwasyu ban pelai adu bagi ham jentet ban pelaju ya ka dina ya ka ba manga mapiro ko man ko para bi hagi di sngi meneni kan sauterik kadai ka sngi purom jom kading pana kajing job jom trai kai kade kajing mut jom kadai ka sngi purom jom kajing job jaga jing na jong kres hagi jing duai jing yang tu hapo por bakanya mas ngiong manmar bo ubriu
dau ding ulah hapa kapop mentah dau ju ding ngin yo ya kajing pelaj im yang iban ha kajing duayu keres ngi syam ni kata baru jisu ulah ong anda kentiu yang baru khoi kita pe yang bagi salah im thik kumalong ha kapor jong Moses hari kerja bagi pai Israel kila knyum nyu blei kila knyum nak ta bun gidau kila syadau yu Moses ba ombiang kabam kadi ombiang kado ombiang ka bat kunta ter ladang idon hari Egypt ia ulun kini ki berkhot bantah hari kerja amdon ublei ban aji sedang iki ulap hak dagi beseng ulap hak dagi beseng ban pu iki te bun kira yap te nang kita wat knyum mo yop yap te henrei nakaliang yo kita ki pa Israel ki ong pe chani ki beseng ki lap taj lagi ngin le kumno Moses lo duai oblei o kanrat itep bakini ki pa jome kila le bom kila nyum ba kila pan pa ki jing bom pun ke jungki nagaliang jublei wam hoi atep nama rewangahi bakwa ban hikaya ki mo kijing stom ki de hikaya ki ko bom job mo long masan kat pra na bau penmong henrei usobu spai usempat henrei ki ti jubu ki penkoi kadi kata kaji im jengi kat larja genu kijing smusi genu kijing ki kedu kan mau ba kadai galenti bo play wa ban kren ngi ba phim la ban le kat bamon pidon kam ban phai shu play ban shim jingi kai no play ba u play ban pelaj ngi ula sha stop te hanta nagalian jong umos u play ula pathai Moses ban shna ya we pul lani utau jin kentiu ban kentiu yo senyer nong kentiu sejrong ha ka ba bar khoi ki ba pe yo tau senyer nong bas dien halor tau ding kin em pi kin em kumnu pe yo sen ban em pan kini ki sen na po kinai la dau blai wang ban le kanu kaleti ngiap ko ngo la dangi ban pe yo sen ru tendai tang yo sen hadu khadwai kajing le jong jisu halor ka ding na kadehi kajing dubor yo tu krei kajing job ka ba khadu du ka ba ublei le job persya yo su krei kadei halor kating na kadei halor kating na ha ka ba uksui ya kahima kecuku 8 perah bad umla syu ban job ya gitu kiba pe ya geding na bad kiba im ya geding na bad kiba penbenta ya ka kalbari kei kata ka penbenta ya ka kalbari bad geding na halor keduan kade ka kalbari ka batmai ka kalbari ka batmai man kepor kau lendo utrua masura betul deh ku masak sanat nabiang hiti mo kadehi jisu bal terua biang sasin ya deti ya kejing kenya halor keduan ti kani kejing jia kepala jia aku jutang barem kala wan urlong aku jutang batmai hal jisubres bat shu haka 4th century lene ka spa snem ka basal lai spa khat ar ter haka ba upat sya roman ibei kebadai ginang sya dari Palestine haka ka por kila knyat ben di Kurdistan den rei nadu bau patsya Constantine makrau haka jing yo ipau ju jing pos new ju ulai i kada kading na abeneng
bad laong ha kan ni kentien da kan gadak men job ula de bade la yele thma ye wi usiem ba khamplain te ko pitip bagi siem ki psya te ba pan pau ki e abeneng ti ki ko ngo klem su tu ko mod yu kata katak na kalian jong Constantine ula dro hakalama ke chungu ya kan ni gadak ding pna ula ong ki sipai bakin dro ha ka syadem ke jing riam juki ha ki white lam isti juki ru ke ni gadak anda ula job ya kan ni ka thma da ka basuk ula ko mentip kai kan ni ke jing mot ju kan ni gadak ula khot ki start perkhat ki kanrem ki lenjam jongka hima ke jungu ban keli ke modiu ke ni kadang ki ong ni mala le ban batai ngam tip modiu ke ni kadang don we na ki start perkhat yong kadang di pna ti don ki kan hun jo ki nang bot jong tau nong Nazaret bo ki khen bo de u briu ba khoi ki shat burom ya ke ni kadang bau layang halor gading pernah dari syak sangat pernah di gading pakhot jong Constantine ya kita kinong but jong Jisu habwat bahai ki namar ba wat usim lele te laong ban nama gadon gading syak kan stom beng dari bipe gitu ke film go over this pin lap gading syak stom beng kam tam akbor jong patsya niru ubelanya wele dia bau de ulai Latang Shibanta, yang kadang ba Rom, bau kuat ban yo ka sinong batmai, Neropolis, mo ka sinong ka nong ba jung Nero, banai kerteng ui, ba batang, ku keno ban di Kristan, ki balatang. Ti hendreng itip ba habala. Pensya-sya ka de jing le jung du patsya, de jung du patsya klebi. Hendreng Konstantin, uri patsya bastan. Ubala kwa bantip ya ke jingmon ublei ustad ulapha ya kita ki nong yalam ju Kristan ban batai ya ke jingmon ju kene geding pena bat khadu khadwai uni patsya Roman ula shobi ya kata ke batai ula sauto shisha ba Jisu Nazaret udai Mesia udai ublei balawan nong briu ula long Kristan reality but hak de por kaniam Kristan hak jing adu kasnem cijar laispa adu kasnem laispa arpeu tam ta kala yo yang jing lai loy kala long ka state religion hak bala man kajing he juga himarom kalau hadu kata bentar juga perthei kala long ka himarom la ai ke jing lai loy ya kan yang Kristan hi ke ai ke jing job de ke ding na kata ke jing bau jong Jisu jong kata ke ding na ha sakit meneng ya ke ba u Constantine bakrau kam ko kata kami jong Constantine dan Constantine ke ju hing yong jong Constantine bakrau kalale eka excavation kemudian you excavation buat kecing wan ya keding na bersisya jauh Yesus hakal beri balong lap sisya bar hadu menta menti ada village Holy Land kene ke jaga bagadon kene ka Calvary kedehi ke jaga ha ke ba la yeng keding na jong Jisu benda ki ka sepulchre church ngi ki bala le yo i anta mo ya kene ke jaga ha ka ba pindah le itu pur ki briu ki dok ya ke jaga mar kadang kadiang kadi nama ta bat ndrei ya kadi kuna bala yo ka Calvary iman nakaliang jong ka balang ka lap kala ai ki jaga per jeng pertei ketika rilik di angka rilik juga balang bad bunsi nak iya mani ba kuma katedral ngidon sibenta ngai nik pengiat kene di pena hagas ki to ding kapta ki
si ka bang ai ka jikar khu da ka ding pana ni ka khu da ka ne karelik pi kei ka ni jingmot ni so tho ba ka jingmot ka ba jeliu chong ka jing na ka de ka ba u Petrus ulayala gospel ka Markus bagi boleh matakas ngi kadehi kajing siam jong Markus mangkok gospel na kajing yalap jong Petrus namaru Petrus Markus labot hati kejat yau Petrus wal bida bentem di kanemo Kristen biye wan shwa ka Bible ne wan shwa ka balang ne manu ko aban ya tu yang ai kata kai ke Bible oi kawan jutang barim kalau don lupa Henry kabalang kawan baru Jisu kabalang kawan baru Jisu ya kejutang batamai hangnu kadon hakalek niam nerukom jom kabalang hadien baru Jisu laki ucap neng jutang batamai barkot kadon nangta nagaliang ju Petrus sebelah pulih ya kata-kata ika jutang batamai ulaya tu kana ya ke jutang batamai pi ulah tu ya tu kana pang kumnu ujisu ulah khot ya ulah tu kana ba kumnu ba ulah tungi kumukli oi ni so tu syai kadar ba ka gospel jong Markus Bada kalian jong Petrus tu ucap lakop ialah di bau Yesus lah tungi ngah kumukli. Nomor balai. Nak kalian Petrus urusan tu ikut telur juu, bawa uru lalen yang Yesus. Ti hak gospel Matius ngiyo ya kata. Ya kata kejing kerku kerdo bau Yesus ai ya Petrus. Hadin ba Petrus ong melong ukris Mesaya kon jung blay te ha gospel kat kum Matius ngisem ni kata Jisu la ong Petrus sukmapi ko Simon kon ujana omde riu bala penpau hapi ya kane ke jing sisya ndai ku pa jangau ba beneng ke te gumta ngong api pilong mau siang Petrus Bat haloru ne mau siang ngantai ka balang janga. Bat kibor ka dijog kinom laika. Ngan ay pi ki shabi janga himabneng. Bat kat ka bapite ka pertei late habneng ru. Bat kat ka bai ka bapilau ka pertei lalau habneng ru. Tenre kani gade ha gospel kat ku Matius. Ka gospel bang tangski kamdon ni kata. Balai kamdon ni kata. Namaru Markus usyem na kajing yatu khana jom Petrus. Petrus kopil de bang yang Yesus yang awak penlong mau siang. La ai sabi. Uleh tu ban ya kata kerkom perkhat juu. Kerkom perkhat juu ba omde ban sya stop. Ulah khat Yesus sekendang kadrat dalil ruam memde ban le Jerusalem. Memde ban sya stop. Di hadu khadwai na kalian jong Jisu wapkan teju syuk syaitan jimut perkat syaitan sana pelainga kli syapo bat kijat sejerong bat kani kalong ka ke bahadu mata meni ngitip bau du kli jaka balang ubala yalap dingi ya kani kading pena ulah pediang ulah kedup ya di kading pena kamlong syuk kum kata kecing ong jubu ngam tre wadi Yesus lapan sange baum de bandai se Jerusalem te akaji im janga jupi ko man para bi kade gani ba ngim de banti haka kitab juga saya mentang sengi ya ba Nagaliang cengar ngalah tahu iwe jir wahil kani utrai kan rat uya rabianga nganom septing hajing em jonga
Kumu mau syamok nganyai ne cerita nganom lerain hajing im jonga. Kadi tatik. Utrayu play ula play ki skor jonga. Bat ngam simpen ngam simp haida din ngalapan pensya ialah ka ingdong hakitu ki ba syo enga. Bat ya ka ngap ya kitu ki ba phu jumo jonga. Ngam simp tap ialah ka khmat na ke jing leran ba ke jing betiu. Na ba utrayu play ula rap enga. Sim la sya bat pensyayong. Kumta ngalapan ialah ka khmat kumu mau syamok. Bat ngatip ba nganom syala penlerai. Wi saya ulah keren gini gentin new spas nem shwa ke jingwan jong Jisu. Kuman yu il payong Jisu. Ya ke jinglong jong Jisu, ya ke jing le ben jong Jisu. La ban ong kalong kum ke jing le ke spai hak bagi sempat yu hak ki pen phong pas kat sya. Wi saya mau lo i kata. Te mangama phiru hak ke jing duai ke jungi. Ngide ben yu i ya ke jing sya stom jong trai. Kaya kini kecing ba kini pernah, kecing ba kecing pernah kadang bat persiam dur, ya kecing jenjar ke bau Jisu lah syah, nak bertaban pada emengi, ngi hari kini kilom kasih cengi, ngi suk hadu kata-kata, ban ini jor ban kiwe jaga, kim lah ban syong kum ni, dah kecing suk ban yamani, ki hab ya pej syarum syaneng manobawan, kinang wisni kinang penjenjar, ya kengu kadang jogi, Henry kirhem da kecik ie jo blay kirhem da kecik ie jo Jisu basa napna bat kim ting ban IT la ke jong jim te kane ko long ke jing khot jing weri ngai phi mo bar ke jing sakhi ke jing yu blay ka dei lomba ke jing sha stom jing i mei sha yong ngai ke ni kentin mei jing ngai de ba stom bai la ka ke jing ngat bi la thia siteng ke jing im jing i jing thia long Ilong ingi berkot, ladang amyo kan ke jimpang istom singalah klen yo play. Hari lemah kan ke jimpang istom ngaya kentu yo play. Dikan mau kadai kan negi, ke jing sakhi ke jingi, kadai lemah ya kading pena, kadai ke jing sya istom ke jing iye kuba Jisu la sya. Bar ke jing sakhi jingi ya ke jing iye bakrau jung play, kadai ke boong ka jing pule ke ba ar ke ba tagasngi. Kejing lai isnei abang yu iyo batu patoi berjenjar belanot ngimla aban ong kubo ong mo kambiang benom pasudon beta kejing jingi klep ikam kalong kabayam te nagalian jauh jaga buang ladau para ne ka para jo pi kimbiang ke jan kanep kimbiang ke jingbang kabaman maksngi badway na pi wang haki to ki lai su to bun sa di ba ma bana kadang hanrai klemda ai yaki ka ka bakidon kam nagbanta kamet kan manto yu pi ong ta pi syukur ku gerdo tang dak ketin pi bah ka ketin hanrai omdon ka jingle isnei kumta ka jingai jelati la kamdon ki kam kalong kabayam te ka jing sakhi jingi kalau ikam isnei tutu blai unia rap ingi bangin ya kata kading pena ya ke bau Petrus wala yo mat bal bola sakhi da ka jing jugu ya ke bau mangama phiru bentar sngi yo ka ni ka juk bor bahaga haga jenjar ka sistem ka jingi nginam ting ban ni sya sistem mereka ultrai bat haga juk bor ngin sakhi bangin rap ya gitu ibadon kam Enero ya Jesus Christ.